Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. James, alan please. Si Kamet, lovely. Di ka lang mapainin. Sikat agaramit ti love letter. Nga sikat yung muna nga mang surat, iti may isa nga lalaki. Katap numaamon na nuan marikrik na. Kahit kung yung magkakingkuha na, nanimang sanon, iso ti puppy love ko, iso ti first love ko, iso pa ti true love ko. True love? Lovely. Third year high school ta palaing. Wanang yung ni Kuya sanon ng baga nga, nananaya ko nga balasan, nangabimbintasan. Imbaga na nga talaga napindasan. Talagamit nga napintas ka, lovely. Narimat na giti matam, narumpi na giti bibig mo. Ken nagpintas ti sukog ti pamagim. Nakabimpinas ka. Kat bagay kami kini Kuya Senon. Kapatag guwapo ni Kuya Senon, di ba? Ngem lovely, ubing ka pa'y. Nga may kumparar kang kuwana. Nagraduarin iso na ti college. At ang trabaho na. Identitasi ka. Third year high school tayo pailaing. Ala, mayat ka di ko na kung saan. Pahala ka, hindi mo kayat. Saan ka nagayam? Di mula mo. Noon nyamat ti marikrik na lovely. Kinunak manong naming yung sangkon ngayong pangigpay kini lovely. Noon ni Mang Sanon kat isuna ti bagbaga ng puppy love, first love, true love. Ngam siya, true love lang. Agsipot ti patpatik ko ni lovely. Tsak lang may baga keng kwa naman. Katap naman pagustuwak, inalak, ti love letter, kat inak, impan, indeliver, kini Kuya Sanon. Nasdahan ni Kuya Sanon, manong naming, idi, ito ko kayong kuha na ti love letter ni Lovely. Dadyagat ding ubing. Haang kanon ng ubing, Kuya. Balasan yan. Kinabud no na, asisin no kumatisan nga crush, wala gusto kayong kuha na. Nagpintas, di gamin. Huwag nga ron, Kuya, katsi ka. Di ka ka di agayat, kini Lovely? Uray agayat at kayong kuha na, katsi ka pati kayat na. Kuya, uray ko nung subalit na. Kaya nung tumibigatan na. Nagsubli ka yung tumibigat, tap dumamon, wano may itad ko kayong katsubalit ko. Ken, hasta maten, may itad mo kayong kuha na. Kaya't kasta nga rin tinapasamak manong naming, kasta o ni tinagsak ni Lovely, idi-itad kun kang kuha na tiya, subalit ni Kuya Sanon. Yes! Thank you, ha? Thank you, James. Anong arti kong guna? Anong kahit mo? Kiss. O sige, hindi mo ko tinakulap ko. Kissem. Thank you. Agor ka. Ang dapat kiduwag kang ka, Lovely. Mabalin. Ano yun, Chay? Mabalin nga. Nga niya. Mamuak to. Nuan niya subalit. Ni Kuya Sanon kang ka. Api ko mo ibagag kang ka. Agor ka. Excited ako. Mapangkon basahin dito ijabalay. Dito subalit ni Kuya ni Sanon. Ngayon, hindi mabasan man ni Lovely, ti subalit ni Kuya Sanon kang kuha na mas dawak. Agsangsangit mo din. Agsangsangit ka. What's wrong? Ha? Alam niyo sa ito eh. Lovely, don't cry. At tuyak nga
Mangtulong ken ka. Noon yaman data nga pagsangsangitam. Don't cry. Anyaman tin subalit na ken ka. Nakaluglo ko. Sino? Ni Kuya Sanon. Api ng luko ko na. Imbaganit subalit na. Urayek ti pa nagturpus mo. Kunana. Ket urayin nakmet. Tama pa nag-agtrabaho iti abroad. Ana? Ada plane ticket nan. Into na bigat. Nagbiyahe pa Manila. Ket ni nagbiyahe nga nagpa Manila. Ket nag-flight to ninto na rabi. Pinanawan na ko ni Kuya Sanon. Pinanawan na ko. Tilalaking ibat-batig ko. Pinanawan na ko. Sa nga ba ni Lovely? Adak mo dito'y. Wen, adak dito'y. Nga mga ipatpatigin ka. True love. Kinunak ba nung naming ang sangkong impangig keng kuwana? No api kidi, ngancak may pangig keng kuwana manu. Adak dito'y. Nga mga ipatpatigin ka. Nga daan iti true love. I really love you. I love you so much. Kinunkunak manong name ngem talaga nga tsaka mo. Nuapay nga sang ko may baga keng kuha na tipod nuwarik na. Kapot na iso tipat-patek ko. Ipat-patek ko na unay sunay. True love. Ngem apay nga sang ko may baga. Manong name naggraduar kam nga rod iti high school. Kat nagkaskwalahan kami iti college. Awanen ti komunikasyon mi kani Mang Sanon. Taori mapamidawaten ti mapamidawaten kani nanang na manunay mi ti address na ngem san na inted. Tareta kano ti bilin ni Kuya Sanon. Agiga manunay mi nga nagtultuloy iti kinasinged ti tunggal may sa kana kami ket iti agraduar kamin iti college agpadpada kami nga nakarwar iti panagtek mi ti board ket agka-opisinahan kami pa. Aging gamanon nemi abimtak ti damag nga si mangpet kanon ni Kuya Sanon. Da kami nga duwa manong name iti nagdardaras nga napan iti balayda tapno income amuen sarabuen manong name ni Kuya Sanon. Idi tamamuan mi nga damat gaya men asawa na. Papagayam tingkay nangigan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan. Tilagip ti napalabas, success story, di pagayam ti nga James, iti Lawag City. So iti may kalimang, iti pagpilyan, para ti panakapili ti best leader of the third week, iti bulan ti Oktubre. Inagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, di Honolulu, Hawaii, kenti programa ti nga lagip ti napalabas, iti Action Radio DCJC Lawag. Nusika, ket madamang agbibuya, iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, like, paki-share, kaya nagpalo kayo kuma, nusan ka pa nakapagpalo, iti page ni Paring Ray. Ket intun i-upload dito nga video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-like, paki-share, ken hasta matan nga ag-subscribe kayo kuma no saan kayo pa nga nakapag-subscribe. Manong yung anemi na to, Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, host ti Lagip Tinawalabas, iti Action Radio DCJC Lawag, kamang mangigan nyo, alas 12:30, aging gana iti alas 2, Lunes aging gana ti Sabado,
Ngayon kay pakinggan kada kiti napipindas nga istorya, Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1 million Amazing Story. Haya, inak to i-share. Dito iti programa tinggal lagi into no 12:30 tapno makumpleto yo nga mangigan detoy pagkasalitahan ni pagayam tayo nga James iti Lawag City. Okay ba? Di ka di madamang agbibuya. Happy watching ka na kaya aming nga sangapada. Kahit kung yung palagi, nanuro na ka na kita grand finalist tayo. Di kiti agur-ure ka na kayo nga datakala premyo nung mga bak kayo. Grand winner. Umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Hindi pala ti sa pulin nyo. Duwala ingin nga grand finalist papagayam, tiurayan tayo. 10th ken 11 grand finalists. October ken November winners. Kaya dito December, hindi ito i-replayan, digiti pakasalitaan, nga nang abak, digiti grand finalist tayo, tapno ma-refresh, digiti board of judges. Kaya kung ngayon palagip, digiti criteria in judging. 25% struggle of the story. Kahit nang sawan digiti adu nga rigat nga nagpasaran digiti nga akin istorya sakbay nga nag-success. Another 25% moral lesson nga maadaw iti istorya ken dito napatig. Kapatgan 50% that the viewers and listeners impact. So nga kayo grand panelists that ay monthly video yo. That ay monthly video hangar tayo best letter of the week that the monthly viewers video yo. I-share yung i-share. Tapno umadado digiti views yo. Okay? Umadado digiti mang-share, umadado digiti comments, digiti like. Dito iti pagibasaran para iti 50% papagayam ni. Okay ba? Okay, intaman kablawan ken pagyamanan digiti madamang magbuybuya kada tayo. Happy watching kada kayo. Thank you. Iti suportaryo ti page ni Paring Ray. Ken iti suportaryo ti Numutibiyang ni Manong Yohan Nemi Ruiz. Iti adu nga programa dir Manong Nemi kada napay. Dir Manong Nemi kada idi kalman laeng lagi ti palabas. Gagayim nga kapsat ladies and gentlemen. Dagiti agbiboya. Adata ni Erlinda Panterosete. Yan. Sino pa dyan may isa? Una duda. Basta agbiboya kayo. Happy watching kada kay aming nga sangapada. Tereren. Ni Dolor Herbacio. Iti Honolulu, Hawaii. Thank you. Eva J. Teremucha. Iti Lawag City. Wala to, itagatalingaan. Ni Adela Manera. Erlinda Estabilio. Erlinda Panterosete. Ni Norelin Perdido Tamalay. Ni Fe Ragucos Bacani. Josephine Stango. Marcelina Pinera Cubal. Ni Pampi Saludares. Ididingras, may isang winner dito, iti 2023. Ni Krister Chester Baldubi, ni Henes Batong, ni Gawiran, Narding Gawiran, Abalayan Narding Gawiran, may isang grand panelist dito, itangatawan. Ni Bobby Palada, Mr. Aurelio Fiesta Jr., Teresa Agbayani, ni May Peralta, Mina Francisco, Janet Kabuyada Wamil, kasta imaten kini Mecca. Yan, Mecca Maka Relay iti Aurora. Thank you. Karang aming kasangapada. Aging kain ito madama-dama. Ay awan ti dir Manong Nemi ita nga bata alas 8 akong kuryente. Aging ganat alas 3. So saan tayo makaprograma ita iti dir Manong Nemi ken idikal man laeng. Salamat iting kay panagdengeg. Happy watching. Thank you.